Po tekmi v naši družbi trener Kopra Zoran Zeljković. Gospod Zeljković, težak poraz, mislim, da je to nekako kar realna ocena tele tekme. Kako ste vi videli vse skupaj? Ja, zaslužena zmaga Celja, mislim, da so bili boljši. Eno takmo tekmo, kolikor smo mi odigrali, iskreno me je sram, to sem tudi fantom povedal. Na tak način se ne igra, igrali smo pred svojimi navijači, bili brez energije, totalno neagresivni. In tle sem videl glavni problem, se pravi nasprotnik je res z lahkoto držal žogo, vse kar smo pač hoteli, nismo nič od tega naredili in tako kot sem rekel, prevzemam odgovornost, s fanti smo se pogovorili, ne gremo v pravo smer, verjel sem, da nas bo ta pokal malo lahko dvignil, ampak tako kot sem pa opozarjal, se pravi, če stvari ne ponavljaš v življenju, pač si hiter kaznovan, treba to dokazovati iz tekme v tekmo in najbolj, kar me moti, je naš odnos. Se pravi, iskreno, tle sem najbolj razočaran. Trener Celja Roman Filipčuk in njegov pomočnik Darjan Matić. Izjemno pomembna tekma, izjemno pomembna zmaga. Charli Ekwuemesi se vrača med žive, pa me najprej zanima, kakšen je vaš prvi vtis po tekmi. Очень важная игра, очень важно, что Чарли забил, он потихоньку возвращается, и как ты видел игру, как чувствовал себя после игры. Я и до этого говорил, мы когда проиграли Горица, мы тоже контролировали игру и проиграли. Сегодня мы тоже контролировали всю игру и в конце могли тоже проиграть. Sem že proti Gorici povedal, da smo imeli tekmo pod kontrolo in smo zgubili in danes smo tudi imeli tekmo pod kontrolo in bi se tudi lahko zgodilo, da bi izgubili. Но я думаю, что, наверное, сегодня мы больше заслужили победы, и мы ее добыли. Mislim, da smo bili mi danes tisti, ki smo si bolj zaslužili to zmago in smo do nje tudi prišli. И сегодня было видно на поле, что была единая команда. In danes je bilo vidno na igrišču, da je bila ena ekipa, da smo bili vsi skupaj. И все, кто сидел на скамейке запасных, и Чарли, который вышел и решил решающий эпизод. Prav tako smo sedeli na klopi za rezervne in Charlie je šel na igrišče in nekako rešil tekmo. Kaj se je zgodilo v tem drugem polčasu? Neka nova energija, popolna dominanca Celja, veliko ustvarjenih priložnosti. Kako ste vi videli to veliko spremembo v drugem delu? Что изменилось второй тайм, совсем владели игрой, много моментов, и как сам видел второй тайм? Я не скажу, что мы в первом плохо играли, хуже Копера играли. Мы тоже играли, я считаю, лучше. Мы тоже контролировали мяч. Jaz bi tudi rekel, da smo tudi prvi polčas nismo bili slabši od Kopra, da smo imeli žogo pod kontrolo. Имели моменты. Smo imeli neke priložnosti. Во втором тайме делали то же самое, и я думаю, что в конце Копер просел, а мы дальше гнули свою линию. Smo isto delali v drugem polčasu, popolnoma enako. Koper je malo upadel in mi smo to izkoristili. Adnan Golubović, Adnan, nekako se zdi, da je v drugem polčasu ekipa Kopra precej padla. Kje vi vidite razlog? Ja, predaleč smo stali od igralcev, v fazi obrambe nismo delali vsi, popuščali smo in na koncu smo dobili gol. Mogoče tudi zasluženo, ne vem. Kako zdaj naprej, kako se s fanti pogovoriti, rezultati niso najboljši, ampak zdaj je verjetno potrebno stopiti skupaj. Ja, nič, treba je stopati skupaj, dvigati glave gor, nekako prijeti ven iz tega in to je to. Ja, v moji družbi še strelec zadetka za zmago Celja, Charles Ekwuemesi. Charlie, a really important match, a really important goal, back in the goals after a while. How do you feel after the match? Of course, I'm excited, you know. For me and for my team, it's very important this win, you know. So we work hard for this all week for this. So I think we deserve it. Your goal, is this a sign of better things to come in the future? Yeah, of course, sure. So I'm back. And the goal for the rest of the season, Charlie scored a lot of goals in the first half of the season. Now in the end we can expect something similar. Of course. Thank you very much and Thank good luck. You so much. Thank you.